49-godišnji Slađan Blažić usmrtio je juče u iznajmljenoj sobi hotela Slavija svoju 14 godina mlađu suprugu Danku, posle čega je izvršio samoubistvo. U hotel su došli u ranim jutarnjim, a sobu su trebali da napuste u poslepodnevnim časovima. Kako se to nije desilo, a nisu ni odgovarali na telefonske pozive s recepcije, domar je otvorio vrata sobe 129, iza kojih je ugledao stravičan prizor. Na telima supružnika bile su vidljive rane od vatrenog oružja, a pored Slađana pronađen je pištolj. U njegovoj ruci navodno bila je i neaktivirana ručna bomba. Blažići su živeli u Obrenovcu, a oboje su, kako se saznaje, imali dosije u policiji, Slađan zbog nasilja u porodici, a Danka zbog krađe. Pravi motiv ubistva i samoubistva trebalo bi da otkrije istraga koja je u toku. Poslednjih meseci Srbija je pogođena porastom nasilja u porodici, a situacija je eskalirala proteklih dana, tokom kojih je izvršeno nekoliko identičnih ubistava i samoubistava. Osim u Beogradskoj Slaviji, muževi su usmrtili svoje supruge pa izvršili samoubistva i u Lozoviku i Čačku, a posebno težak slučaj nasilja u porodici u nedelju se dogodio u selu Martonoš kod Kanjiže. Staru Slaviju, hotel koji se nalazi na istoimenom Beogradskom trgu, mnogi nazivaju i ukletim. Ubistvu i samoubistvu bračnog para Blažić prethodili su brojni događaji iz oblasti crne hronike koji su se ovde odigrali. Ubistva, samoubistva, overdoziranja, tuče, ali i filmska bekstva od policije samo su deo prošlosti ovog hotela. Svaki drugi zakon Skupština Srbije usvajala je po hitnom postupku i to od 1991. do danas, a samo u 2014. godini po hitnoj proceduri doneto je 72% ukupnog broja usvojenih akata. Ovakvo donošenje zakona ograničava mogućnost za skupštinsku raspravu, što opet umanjuje demokratiju, a u poslednje 2 nedelje dešava se i da se važni predložni zakoni bez obrazloženja naprasno